incwadi zonke zenkolo noma zeBhayibheli lamaKristu ukhulise siyavumelana ukuthi kwahleziwe kanje uma uJesu Qwabe ezothatha iJD yakhe lethiwa ijob description yakhe ayazi ama-security abancane bayazi ukuthi kuthiwa ijob description unikezwa yona uma kuthiwa qala umsebenzi behleziwe ipanel kanje uJesu naye evuma wathathe yakhe iJD ibhaliwe konke azokwenza kodwa angazi alisho iBhayibheli ngiyacabanga ukuthi ngamagama abovu noma ngamagama egqamile kakhulu wakubhaliwe ukuthi inhloso enkulu uJesu oyehlelayo uzokhulula umuntu esonweni ukufa nje kukaJesu kwakulele ekutheni umuntu makakhululeke ezonweni zakhe ayikho bazanenye into uJesu ekade eyifela ngaphandle ukuthi nje abantu basebonile kwasekuthiwa akehle yena azoxolisela abantu ukuthi baphinde abantu bakwazi ukureconnecta noNkulunkulu. Amen. Umntangandlela weyichazayo umntangandlela uyayichaza bazalwane uza ufika la khona sisesiphambanweni into nje eyenzakalayo sekubethelwa uJesu Ntolo ubethelwa nayo le JD ukuthi angafi umuntu esaqabele noNkulunkulu into nje abethelwa ayiphethe kakhulu ungabuyeli Jesu ezulwini umuntu emhlabeni engazwele noSimakade bathi beqala bemshaya ngendlela echazwa ngayo bazalwane wezwakala ngiyafisa ngabe nginezwe okukhulu njengoba lisho iBhayibheli bathi angikwazi wezwakala ememeza ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo kwenze njani uJesu uxolisela umuntu kuNkulunkulu into nje eyenzeka siphambane nemfodwe uJesu wexolisela umuntu kuNkulunkulu lithi iBhayibheli washo wathi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo zaqolela izono zomuntu kusuka lapho esiphambanweni icala necala lomuntu lahlanzwa isono nesono somuntu sagezwa zonke izono zabantu abahlukahlukene zalungiswa umuntu wabuyelana noNkulunkulu angazi bazalwane ngingayimemezela yini wepaneli ukuthi izono zethu zathethelelwa esiphambanweni abazalwane angazi wena wazini ngobani kodwa ngifuna ukuxoxela zono lezo wazaziyo wakufika lolu suku siyavuka zaqolelwa kwazona angazi abantu mabesilephele bafuna ukuthi bathi sinjani babona senzani bezothiwa senzeni bacabanga ukuthi yini esayenza kodwa ngezinto eyodwa bazalwane ukuthi makufika lolu suku sima kanje kuvuka into eyodwa ukuthi zonke lezo zono kunendoda yafa yasinengela uqolo yathi baba bathethelele bonke abakwazi abakwenzayo hayi wena ukubona usathana kuthi ushumele kusirious akukhumbuze izono zakho akhumbuze ukuthi ngikambeze noma beshumele bathi wena ngeke kuwese
yazi ukuthi uma sekunjalo mkhulisi iyothi into efanele ngabe uyayenza ukumkhumbuza lolu suku uthi ngiyasibona lesiyasono wena ungikhumbuza sona kodwa khumbula usuku ngiyayibona izono ekuthi kuthandazo ifike emqondweni ukuthi ngeke ngikwazi ngona kakhulu kodwa uma ngeke ngikhumbuza ngathi kodwa awukwahle kwahle Jefferson uyakhumbula usuku kakhulu kunendoda yafa engenaqala ayingenzanga lutho yaqala mina yaqala lo yaqala nayo awubonile basikele inkazimulo awukasimakazi Ngoma mesele sihlobo zawo ukuthi uJesu waseNazaretha wakholela zonke izono zethu ngamunye angikhathali wazi ngobani kodwa izono zakhe zathethelela Isiphapheli munye bazalwane munye abababili munye hayi umngani kabani umlamuleli igama lakhe ulamulile awubafuni uqobo bazalwane ulamulimpi ephakathi komuntu noNkulunkulu yalanyulwe sihamba Cabanga ukuthi uzongibamba abantu abubaba mbuthi noma ngashumela uMajoni ngiyamazi kunento ethile noma ngashumela uGomande ngiyamazi kunento ethile wazi izono awulazi losuku awuwazi lomzuzu awusazi isikhathi lakho indoda yama uJesu waseNazaretha wathi baba naloya baba naloya yana baba nalo wahleba ngomuntu naye nalo wakhiphisa baba ngaleli xesha baba nalo wabulalisa umuntu ngalekhathi mathetheleke wayengakwazi wayewenza akafani nawe lo olenga la akafani nawe uhlesibani yikho elenga uhlesibani akafani akasigumntu nathi lo wena lo wabamba inhliziyo ubambele iphara elakhuthuza ngo-1959 nakhona likuthatha u10 rand wakho wazi nokuthi bakuku-Church Street kulesine elinetha awukindlela ongakhohlwa ngayo akafani nathi uyaxolela uyathethelela akafani nomuntu wazi zonke izono lewamgqoba khona umuntu uyakhumbula ukuthi mkhulisi noma singahleka kodwa wena noma singahleka umuntu uyazi ukuthi wena waphinda nje yabatshela nje okwesibili akaqali into yakho akaqali Simqedile. Akafani lo. Hayi, nathi ehlesiphansi. Webona le nhliziyo yakho masikhuluma iqiniso. Lithi iBhayibheli bazalwane uJesu before aqala ukukhuluma noma before kuze kuqhubeke inkulumo eziningi. Wathi nje baba bathethelele. Waye eqala ngalento basalwane. Khumbula njaba uJesu uke wathi kuzonikela abazalwane wabamisa ulayini wathi imali bafowethu imali ngemnikelo yenu ayijahu imali ngicela ukuthi uma ekhona la ongezwene nomfowabo ekhaya hayi makahle mfundisi asikwazi ukujaha umnikela ayixoleleni emakhaya athi no aba wafowethu ngokuperforma la kanti sinenkinga nabantu abafana nabo wathi uJesu no angikwazi ukwamukela umnikelo mntolo wakho kanti awukhulumiseni nomfowenu
wathi ujesu hlehla qaba futhi akafani nathi wathi hlehla hamba ulungisa indaba nomfowethu wena sokugijima wethukise sho ijoyini Jahre epasikeni akukhulumisana sho nodadewenu iswani akukhulumisana sho no bana iswani uma khona wakho wahleba uzolotshona namanje umkhulumisi ngeke umkhulumise ungamanje awubafowethu abantu bahamba bewu2 ngemoto bengandawone ngeke baleshane ngabayipasikeni baqabane nje wangikhuluma ka abantu bawufakazi ngisho induni yazi ayitshela wangihleba ngeke kusho wena ukholo ufuna ukuthetha uJesu awufani ayithola mfowethu hayi ubuzali induni eziwu4 uthi ufanele engabe sengashada bangikhuluma uba bakaboy ngabe angishaya awuhlule isidalo wena Nkosi. Hayi